4 ene ari nambo tutumira uchumbe yawo ja sestra simambi yaboni na mangdura jukwanira msiye wenseme yuboigo na jukwanira igoro ya county ya Kisii kegera na maite mange yori ya county ya Kisii kegera ni gare omokonyi bomonogeri bwebunge ya Kisii wago yoro kwanira igoro ye kiama kya UBA esaiga bono yomugusi nacho thina ne saiga yomugusi banyeseretire osege churi babegire kabisa umete nyomba kiyade yabuniru goraria bona rie kubwenera ino turacho kwanda simambi yabone yona kwale ni asinjira yabene obena inte goikomwere godakore biro ne chingagi tenda mwali baga ara okwania asinjira yabene ebono mami ngote buna sense miri mitandao na baganda utobwati asense ya Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sense ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News mweshimiwa kora kwani mwanjumurire kera imetinjara ere gesa kwa gachete mbuya mano sana mwanchia motagari gosomurigereria yo kurigerera Ndizi TV asa maria tangoro kwa Jacob warongo bagaka oyoro MCA Masige West ewode gotoka alibo basi na ande boy go deputy speaker o Kisii County Assembly na ande bwango mono asenga kia etire traba chiguki chitantiberega na choro ko ba secretary general ya United Progressive Alliance chama yetu Mugusi na gokire ko chichagaiga asenga choko share about the county ya Kisii na Kenya ngima asabiri bigandrete injira magendro ose siasa ya bono yes biasano mwanjumuri goni gwete na rere tore no munyango kabisa bwagitaito angeinye gitabeti sana angeinye ikiara no mokoreri ari gototebiri bona mangidro juko ara simambi aboni akirio korangelina bona tumari boliao na bokuri boli kurwa sense moye kiama kia UBA esega yomugusi na boko mobori koetera asensemo ya Masige West na boko mobori wetera ase county ya Kisii buno mokonyi bomonogeri ibwebunge ye county ya Kisii umeshimiwa tutaragenda gochime igoro ni gotwarenge neri tuko ria aba mama go Mothers Day mbara akora gosherekeano ino yoe duri pasha no yoe duri uga mbona ndete kunye kuriura na boko ba wishiria mayalende kibagendrete gosherekea ritukuria abo riarenge igoro ritukuria igoro riarenge Mothers Day omaete nyasaye na atongete kwanza musacha urukwada agara mutunga karanga era bye kitako na kumenya otionyolero mokonyi no mokonyi iga na tukuruka bono umusubati na Mothers Day terminating no musubati bweka onyolero mwana no musubati onde bwens yakogara nonye mwana one mbwato muiseke already ekara kulire mumrumu aborio moke iga kumulire na mama yani babwate mbaye twigisigete yo kurigereria usiyo gochunga montonde tenga mna ntwe basaja ngo metere kumba kidogo igonta tekuganaria basubate bonse pi especially yo Mugusia sabeta na ndembaganaria maya tonye mugante go celebrate Mothers Day to basigete nde tubanjete tenya saganda ko basesenia na ko babogima agara muganda ko to bwate sina gufanya egesaku yaito biasana yo mwaganiriwe amaya basubati bonse bia ni ka specify da specify dia tena Mothers mbere bwata bana boga erodera basubati bwensi asemwa beta au baganiria maya asinjira ya bene asimambi ya abone mweshimiwa ngakiondrete kururiria ngakimasigere ngaki birengo bya ngakibikira sinini tuma makote gaito gojagero sine sympathy bon bas ntagete otebanga na jita ngakiara sukire asinje obokoleri esna jo tuno mamusio Masige West biro na somire na nje tiango tebinga mondo tadio gosoma credit kumuno kuboka yendo ngereke nyo konyora about is only a fool who does not learn. That's true. And because think of a category of fools we can enter gosoma credit ko tingi na bonda tebenga gesana choletwe na bono biro binge na manyire birinta manyete maybe for example que tu achagete tu achore immediately ina bo tungo monta go chorrero mambia su inario mosara eta konyora ngo chokoli mosara after was in 3 months ena na beber na so mena kina bo tengo mo musia kana kabarole kala madri ko lisiasa oko iranga kwen ngabo mo musie iga ko boli chikura chikotenenga usakira nyore chikura achikonyo chibesa ngachanga nyoranga obo musie usubuga mbe bonde bwe na bobo chume na bobo gabana igo ko boli chikura uchako kolera abantu bamino gokoro mo musie otenengire kuba muna arenge karatara abachikura uite gokora abantu because ngiye rusi besa unless ka kole binte bingao obo musie gose obo gabana bokorera bonde bwense bwa kisiasa gose no bwe kanisa no gwetigana na ali araisiringa tibesa ngo tumeka bono asobo kolde chichi nyingi
kubwachiri ngonyora ikine tukene nasomere nande ngasomwe kana ganda isiko kidogo nga uborai igoro nachita sete kanisa asakuru kuigonga ase chief trisa kolegasi murandi wa moga tebetenga ekere chief alengo mu chief iga alengo mu dos ngari kine serikali atenete location ngima ya gari boye lakini bakamatebana kare kwa bo mamsie igole leader ule servant ai bona wagotegerera ngama chikolani ndote kurwase umurandi yo nga obo kolerio botoko kora bone to the leaders igachi tuno gotegerera mono to ma gokora kelia bantu bakora igona asomere binte binge sanso bogambi nane negeri ngani soma yande nane negeri ngame pio koleri bwane bogendra ko babeta kera litu kumna tunya kusuka wetero ko gamba okugamba kutokonya nabantu bande nabo bona kusangana birengera nabantu bande biyo sana abono mheshimiwa ningati tujakere kiama tumaye kwende wodi yago ya Masiki West alafu tumaye kwira nabona se county ya Kisii General nabona gani natuchakire igo ekiama eke kya UBA ngakibono ni kyomogusi gose bado ngera bakyomogusi nimanyete ekiama eke number 1 gekoroku abandi bakoroka upa abandi bakoroka UPA egekoroku nga United Progressive Alliance UPA ndumu kana mosinini asata kayamo UPA ne chame nkoro kale yakarukiri BED chame ye yalenge yabaru yakale lakini yalenge dormant tenga koragasi omosike matiangi na abanda abagusibande babwate goodwill bakakole chame yega kare banyegora bakatakanga na ntu na abagusi tosoe ase nyumba yetu gusesega turanyiruke ase ngenje ke tokogenda gari moto kare kurigereria Kenya njira rosiri to democratic country na democratic community nga tobwa tobosuboli bwo gochora ne constitution yetu ya 2010 yama kwenlarge ogochora okukwego kabisa ekara so gochora kugwachire ngabone njira to gutumia kogenda ko make into discussion cheto guse njira yetu ya Kenya to gukora gwetere byama onyora bono abakalenjin baka form with President Ruto UDA baka chakere nyomba gali bokalenjin baka mai kuigura abantu bandi baka sobora gikabe chama ya Kenya yakora wiko abantu wiko chakere nyomba wiko liya abantu baminura baeresa koko ganda gali machakosi konyore MCC wanyamu Alfred Mutua na chakanga njiti yake maendeleo chap chap yes maendeleo chap chap kwa ganda kwanyora waipa naero wochimati county gete yani ngakira abantu babwataga inyomba yabo ene gari to uchira Nairobi to tebe ekere mwe Nairobi ngora mwe to discuss ngakitoko share keki usikanyengima bone ganero mutakere kodi na mokoleki mogenda ororo bono tukanyanga bagusige to rote 40 people nya cha yale ngororo ntu nya konyora nyumba na ntitoko so usega toko so egere toka na bantu bande bone gari ye asubungani wa matianga bagusibande bali ngororo bakanyerosia wetro kule chame ya PED bakanyeroka United Progressive Alliance bakamakuru bakanyara ma ye pigipigi asiki bakarora ngakikenyere matana kero kuno na rama ngotwalere miningete no ekere mna babatange wirbaro ne bwate miningete ritunda dia bwate miningete ritoke dia bwate miningete no yo nara pakachoranga tutwale pigipigi ne arire bwango yani ngechama tatekote chama ere bwango faster egweta ndos egweta na magorime ya muri murori amo munyoki boto bachoranga ne pigipigi ne chama tokaje tokabodi chikura pati okobalenga se ministry yange ya interior akaba advice nga to kunyara ko gaswa siasa director ya mugima bone kagara kabasilo kidogo nonye nabo abantu baito bagusi bagachora ba MCA Nyamira ekabe majority party na gusi aba MCA bachorire gusi abali bane MCA bachorire Nyamira abali sita to komanda nominated 18 MCAs in total baro robono ase chama ya UPA 18 MCAs to komanda tukatwara umuchumba yomo oyore bonchali mheshimiwa Dr. Unchoke kama gutwara deputy governor ne governor yaribo yano achore chama that tells you ekatokuli chama chia field candidate babegete abantu akabori chikura echialenge 87 ase 87 ekero tuachora wetero gwa kuchikura chia getu namba na go field candidate na gweta UPA bono is number 17 in Kenya number 17 is bigger than MCC okay egane gyamekene ande nationwide echame yebono ekere ya ikere igobone bwata abantu abonsi nkonyolero mugwago kurua ase office of the registrar of political party because esiba chito chama ngo kuchiri chiba samba 3 chiko bayo UDL le tanga ine watu na ODM chama chinde chabo ipanchi kwa chabo jupiri chabo waipa lakini I can tell you we kerero
Jubilee ere number 16 to kama 17 and I can tell you tuishi ko bange chama ya itubuya yakore mtu bwatena ne katwe ngoligereri abantu bakugenda ba discuss gwetera chichama oy prime minister ya Kenya lero igarute ANC Musalia Mudavadi arute ANC togo cha wetangura abambaru ya babere what are speaker aso toko ye chama for the Kenya oyo msisitu akwanire bachako ozi ari ya foreign affairs atebete kwenye ngocha sema sango cha necha ni chama maendeleo chap bono nabe konyare kana bane nyombe yego ikamutwale nyomba ya ino boma gutura pageni power ingi tutangira muno mugusi asenge njoro ndi gwetera bacholi chama ya roka ne kurgusi nere bwaterieta ya cholira baraya bange ingi tutangira ndi to chamo egere no ne binte to ko bona to chintu bwato musoso gali mate ga keroka ugwete patrida ya ne kurukunyalibo ya bokre mabya tenga paketi sinsaro goro paka chogo ngaya mira na mubona ki umugambi gabana yo excellence bono nyamire mu atantanire ekare gwakire chikura aye muna nyalibo mutara rute choga gata gwakire kura ngituki kangiro because toko cha kotanga to sagali bango baka ATC sa ngumbwere bosoko kwatetie town bata gwakire tekura utabo tekura oro uteke bakora magendro bono kuburga akino muganje tenda eturaba mu mayete iyo kamera bamura babere bakurwa ndero bere that's true nande butambe ntebaiga na mukurwa ndero bere kijamo butora warore bono ndiro tukurwa ndanga keroka turwa ndere ATC ngumbwa turwa ndere kwende bantu bo yando butoka na mukurwa ndera sobwacha Nelly is my good friend Mheshimiwa Sembarati is my friend and bono mnande party ya UPA bono maite abantu banyamira bange bali UPA kwarore bono bali piki bono bali piki barabro bali bachore tu abange tete majority leader umugaba no nyamira UPA umo deputy UPA ogo chopo speaker UPA umo deputy speaker UPA majority leader majority whip boss UPA kwarore bono gogo cha nyamba songo gaiga umo speaker UPA umo deputy speaker UPA gogo che whip UPA kwarore bono togo cha pake kwerende panel ya speakers musikis damaris UPA bono UPA wetra bachali otwakora nebwate nafasi ngia ya rire meribo yes what we need to do no konyeigora bono twanjira twezingenesa yaitu tonyerosi bono ekero mweshimio twenderete kuririke ama kia UBA kia na kira turarigirisa ga yomo gusi ntuze turire vision yeno ne mission yeno mubwate ekitutara ikabu ntwarana mwakorobo choli usabara imwa bekwa amotenende kero ekiameke asense mwangense meria Nairobi obo choli omwakora abantu bekiameke mpaisaneka nande babaira maguru bono echame ye nagotebie around 21 ekere ya oretwe iya chite na officials kuruna oti yakara kupid yakara echame kurani gona ntokunga National Governing Council ya twara NEC NEC National Executive Council a committee area ya NEC nere cross decisions ichie party teli ya monto teli ya monto no chotu ale no ega shawa kontanga ne bwata shares party tebwata shares party igere public entity na kia kwa lugeta kwa bakachi bashyesaraka serikali bone party na bego tura abantu banye chageti abantu banyanjete paka bakuru kibesa na babukeni ogeto bakuru kibesa chia bakuru somuko ochenge party batata kwa nyuma gusi lakini party generally igere ya abantu bono National Governing Council na abantu bonse bale elected kurwase chama yo togo cha NEC na abantu bakiri chikura bakuranie chama umuntu orora kurukunga CEO accounting officer ye party signatory ye party yakuru secretary general oyo nero muntu kurani ye party oyo naye bono inja ko bagaka ndugwate party leader party leader anga mune president nere okuru direction ye party ere ga go chika ranse mekutano from time to time okuru direction mune board nere chairman ye board bono party leader etonyaribo nere okuru direction o make sure to gwate unity Kenya ngima secretary general nere kerege ntorera accounting officer nere go sign check nere go kora kerege nere ko beka recruitment nere ko program nere ko convene mekutano nere party toratebe nere engineer party tubwate party chairman tugisa sasa
bono abaiga nantu bwate treasurer kuru Nakuru county organizing secretary kuru Bomet deputy treasurer kuru North Eastern Garissa abantu batenga na chama mugusi bosaigo chama bwate roots gusi lakini stem na matona kiregendo ebicheto chigari yote ni chama ya jiri tagete kuyuna chama ya koreto mu Kenya yes lakini emiri ya eno eregusi lakini tutata kosoka bono tonyegiro uchisko gari Mimano mwanjumuriro ndi TV asimambi yabone kendo tobwati abe mbono kwigorere TV yao nigotore no mweshimiwa chako bagaka ni MC we ward ya Maskio West nande ne secretary general we kiama kya UBA tuacha geto ali ne kiameke ne kyomugusi ngakibono kya bekire meri yaye asorogongo rwagusi mweshimiwa ekedo kwane kiama twakwane kiama gya Ford Bibo konyo gitarao wa umuntu rabaga iguri na yaye kiama gya kwandu bamakolde ese goni yaba yarenge na watu wengi sana inubu na inu ekiama kya UBA na kibono mwabekire muroberio ende no ne karuto gweteska ekiama gya kwanwa to mana liosa yabeira chama ya United Progressive Alliance ya Kenya na chama yo mugusi lakini ebwate roots across the country lakini chakirete nkala gusi chama ye emotete nga kasi ya haki chigasi chiro chinyinge lakini nero gokora egasi yekene egokoa enibo ayo konyora asemna lichiko ligoteba umaita abantu bara bakora chigasi umanya no konyo urakora gasi ubu for example ne gasi umanya ubu bimata ne gasi lakini kali gasi ukwibisa kali gasi okora si ya haki etutege tokore gasi onye no monga na kitoja tonde pikipiki umugani bwe pikipiki okora go cyane kembe ona kontaki nero ama tobe na arumna chibachi tetingia epikipiki che bwata morabero na beko bekanse actually to lusi yabanta banga sana na pikipiki lakini ni kazi yake anajituma kwa haki ubu kasaku na moja ya mambi ogenda okora na kiokora ngo echeri muna nje ekeranga na bono serikali yetu ya Authority ya Kenya Kwanza ekerabata te kutubekere bango ngapaka muntu batete nga poto mapu bono bebire ngelinga poto mugari ba ingo chakera sali epata te kutubekere paka mafuto jira ndigo rombate bete mu president wetu na tebete nga commentary tax ya mafuta mata bone kana 8% VAT ngonya mentana 8% ibaga okay yagenta comment pone pikipiki to kukwanira amafuta nango ikorariki uta commentari ga comment bano ikazi ya haki yakobe kongu kwanyira wasubira abantu to the wall baada ya gasi etali ya haki intumna UPA to tanga United Progressive Alliance UPA kazi ya haki number 1 obocholi boko bagaseted yakoreka twa kortobo choli abantu mbagete chikura asebiro go biri yarenge nani contested bitabwate kurende nonje nabato yorenge gompinga batukakora citations egaitigwa political parties mbabwate representation ekereto ko bagaseted because this is a public entity then what will happen number 1 we receive chiba chichechama kitoko kurese regional political parties chaka konya abantu abo bwato balema chaka recruit members to the party starting from Kisi muna for example I want that ko baka omweshimiwa Mutume or independent already you join the chama ya UPA because you're legal independent igate to so pale chaka utara abantu bara bange barokiri batagete go join chama akera torosie basi yeito na ntitoira abantu toramo akera keto 2027 we have negotiation power no mugusibono bontari umuntu individual kogenda okwana muna bona go se UDA ndobwato mweshimiwa Osoro ogenda bie court sedinga anye tinda kwana rutotege konya mondo etutagete tokenda mune chama tari umuntu yomo chama mate kubuli abantu boss members is not owned by one person but yuko ntuma nganje ko byo okwana abantu kwikanda ligeni nchibyo komanye omanyene but mwisi kogenda mune chama ebwato mugusio muge makurunyamira rogoro pakaga ali mate gusiese kaera do chirgol soro gale ko baraisi con negotiate ibintu byo mugusi byose yes kodori tiko kora korwa se kiame kinga mo abekire miroberi yo kwena kina mashinani maria kwikera mara abantu ikiarabone kiame kina bokenge nchiri yes ngakimo abekire miroberi umuntu karega ali masigeme umuntu kare motijo mari umuntu kare tote benya mira ali eramba moino na kiamanyire kiameke umweshimiwa ndakate ko boli ndate ko boli mo ancho totagerete se ke osotorgerete enyomba yabande ekermori nyomba ubande ayo no moiri abanyana embaro emburira achaka gotu kurwari sitting room ngoko beko otro moyonto yoja abanyane bago soje bedroom moino ayo be kwale se gotu erazima namba ibere ura kombo enyomba
ya bana bali bameta busonga bali bameta Nairobi bana ko komba tori nyomba ekere erentira kubura kwaro de bono erenti yakuri ko nyamate mwe ne landlord erenti ra ko ta ko tikibuli abeke ta ko beke kabuli lazima ko se current ya bagusia bange tore ODM ene chama yetu ya Nyanza gwetero musike Raila Odinga ekere tukuririe miaka ya Raila Odinga bwango mono na barache exit asema kana siasa ne miaka yae na atokonyete sana samane kurwanira robo subole gweito na into UP na tole under that but nkwe bortoli swali elimo umusike Raila aramu arera kuru siasa ekere mo kolina namna murochere baba orengo kwarorera abantu bali baba Junet Mohamed mbatigere simbarati ngana report leader na bera bako na maene yako garantu torrent no tole ODM ye no to batiri tuna no tole lakini na bera bako ngwe akora bachi kofiri kyama yachi kumuza kagende gusi inkirende tutafomerie saiga yaito mwago matena yaba ne yeri bati tuiko bungeru no bo mutaka ngaki akabati akwa no akora no goso maene mwago gali asomete nyomba inyomba iri omete no goso kwa busi nyomba iri akwa nyoma no nyebe kama tobe ali mwago no le comfortable na bakora kende gyonse lakini obo iri siku achire ore house tiobe kirororo amachiko gako ba mange wikote ngakyo gotenena abanyene bakoraragiro makoragiro ibintu bire binge birororo enarengera ringana bekunyarikana esaiga yito twesto cyo muno mugusi ari to kari gwakane bango gose kwerende tito twagachi yaito ya mabati kwe bantu baja gotenga tukura kale masegete twagachi nebe ya mabati cyakiro nka yekorere ntibono gukire ko begashe ngo gwakana gati to igo echama yaito yo mugusi ngucyakere situation of members na abantu number 1 bali part of ye chama ye naba na boda boda abana basani bana bokumi no togo chakra the first to chakora mukutano mutangani no kumira abana boda boda to ba reso bya bwe chame ngitwa chorete pikipiki baso baba ambassadors baito bokorosie chama efufu etoko nyasikia ko babuya no nyino nde bwes na bera nyakana gwikira bari chikore chetu bachi chinge ntoko ba president but no nyino moske for example Paul Simbarati ekara atake ko move yakora is young is just for 1 years ekara atake ko move achiko ganda sande era abera isi ko discuss kero bwate gari nayo gwikira kasarani kwarore kubwekera ugocha ore part obu yabantu bande ekere to discuss na tubwate nyomba yetu to guchera eko baraisi kubwekera torente tia sekete gako bade romba bate interest cyabo Pia sana mheshimiwa kwate abuna kero Matiang'i yo kabaire mu wasiri bo borendi boime aroche buna amugusina takere go chama karate kiameke taso edime mono esali yekero kyaye kyo wasiri bo borendi boime lakini wadere na mwirite biruga banta bange abantange 18 wate baba MCA na mugabana no mwebunge na arororo yariko bana ngoso alenge furi kero twarojo mu Minister of Defense Eugene Wamalwa naso gatene kiama kiri kyaye ya dabu Kenya yariko bana muwasiri tungo soka alenge bono furi oroje na tangantore petov ango choko soka furi kangi turite biruga ngabyosipe Matrende egasi abwate nkwaroche umanyete Matiang'i almost became like a de facto makonye be president. That's true. And bono he had a big role. Yo kujunite abantu. Yako na rote ntabaskali bali baje chikura aba chief bonse p na rote nerete as a ministry yae. It could have been very unfair. Yako ra igura given orders to aba chief abantu ba UP bachoro. Aba askari UP bachoro. Bono yanga takabani fair na into Kenya is a democratic nation. Ekato democratic mnyeti abantu bapato bosoro bwo kochora no yinji kinoma musio masike west timbu atinchira ndaga program ko nakato na public participation batemi ko me paragete na popo ato bosoro bwo tane ligo chakeru nilia ko bana baibere tinko ba force yakamba bwate obosobole constitution ne bate bosobole bwo kochora njimno mora yi onko bagaiti tu bono mu waziri ga to wedinga tutakiri nyumba yetu ne tuno mugusi patite ko nyarka ne romo nyene aso isiasa iyo nande ga tenete kanyengima lakini onyena baba antu wetu baba tabaya to ko rebro bitu nyorete Hebia sana mwanjumuri nisome SMS ibiri satuna kuna Festus Mobegi atana tuned in Honorable Jacobo Ayanetaya ya Masige Marube Jeva atana mashambani Korokatali we are tuned as ime yomoroberi ngwandi mheshimiwa Dolphin Moraha atana count me in as usual. Good morning Sarah Brighton no mheshimiwa na Joshua Mother's Day abi wiki Nyanumba Kevin atana good morning Brighton na hawa ABMCA Dr. Jacobo Bagaka director was in doctor then Dr. Balika kwa nyo doctorate tigangwa nerekyo wetera as program yane besides koba kana bete mwamsie tino mwana biashara na anda se biashara byane company liane
ntubwate program yo gusomia abantu bakoru na kiberagali kwa nchenga tuaba train egere bacha baba employer bako nyoro monta ticket class 8 ta kunyara kulikwa kuba train tole into hospitality amana ya catering amana housekeeping mana usbichi ndege na kwa mtu mnevi baba employer bo organization iko kutembekile Mandela Foundation kutoka South Africa eteneire no mosubati okurukundileka Mandela uromo chukuro manene o Mandela baka tebigwa na university ikuruku Gia University kutoka gali United States Georgia bachole umuntu yomo olentre impact ase abantu abange ba especially babatu botakoba nene egera abe awarded na university yo ase doctorate ekuruku honorary doctorate so honoris causa honoris causa turigo somera igo kwa award ye kwetera obikoro byao igo asomotinyo erokane na ba awarded honoris causa yo doctorate in humanitarianism yes sir kunga Cyprus not Cyprus after Turkey kwa Turkey ma kwa not Cyprus okoli nenda ko not Cyprus ko Turkey for 1 hour ogana Cyprus ngachi kwa degree yorro akikwa ngoro kwa doctor bien sana igo bono mheshimiwa to era sirigoro ya doctor is a doctor bono ase gati ya doctor asense meyo ya masomo bono tanya somo bia good morning kirando understanding good morning Brighton and how able mzee Dr. Jacob Bagaga. I'm watching you live from Masige West Gion Series Sublocation Getare Pouring Station. Thanks mheshimiwa for the good work you are doing. You are a mirror to our community at large. God be with you and be praised you abundantly. Biamono. Ejui ya wasi Vincent Mainadena ejui ya wasi watching live from Bosanza PG by Central Ward. Say hi to mheshimiwa Bagaga. Rate mheshimiwa highlight on how they are going to square the problem of understanding and starving of vocational training instructors and ECD teachers in our county. Oyagonda kwa na sense media ndojo kwa na ya bana kimochukurilia mangana understanding ya vocational na instructors na ECD teachers ayungo ikatora rekano ndego kwa sense meye kyama mheshimiwa tumegoso ase mangana amasi west bone mirowedi kwa bekire omogusinko baro mokongwake kumubekamo kwa de abana to mogusie tonga mase chikura twako DM twaka UDA twaka inubona bona abaraibekia makia UBA na kimero bergimochiko beka omogusio yo uromo kongo mubekamo achamo kujibusema tukarbosi ando maena ikiama kia UBA ngiato bigete amo abagusina bantaba ya sana injina test rube bwa bantu wetra kochoro ekerna renge koyentra sociasa ena gate unye nyomba yino teria nene to kochoro onye toruwe turabona masiki yaito tuwa bwatero korona mahate abantu baroro bagambire bona mahate yako gana ai notana kubuli ekerna chitenka ba explain a vision imbwate na masiki west eba ngakirite bakanga number 1 polling station chonsitwi regardless ye nyomba regardless ya mahate usuruguru igo in other words ntata koteba iga pakusimbali bakongo eshide koba especially net chamage ugote na UPA ya chete gosine matinya tato uchichikura pora mungu nataka maiti UPA ningi tora mwareso that's why na chenjire kana eto basakadar general we party e program tota ita koros ne ringa boniga wika toire sabantu togenda mashinani muna na chire CTV kore sagaga DSTV togenda radio togenda physically toire sabangina e chama ningi number 1 obujabu e chama ninki kutoka nesa iga yeno ninki muna na kore sanga mwago na yabayo koma igere pata ko bwa mwechirani ikabikire permanent asa otenga rusi ko to maso nyomba lakini mwago go kugara no korate utakiteka kwa na yembugo no bo mutaka ngaki mwago bono ekreto kwa resaba na nchi aba for a long time toko cha wika chikura to ibona kuchikoereza abantu mbabwato manyorre already shida yabere kurumaiga neliye montago cha echama yacha 3 months tu mbanye manyeti bono roche echikuro koligia gusokora hore chama bono kwanyara abantu abange akoligitu echama oso ime obori chikura obatenge chama yanene pigi na achirita machi serwe tukuru but bono mikakatu abekire uchakira bono muna toko bagasete diga we will access those funds to chaka recruitment ya mashinani kwa ras na kote yaba na boda boda umaitenga balikisi county ngima
wodi ane okay wata almost 300 boda people na bank konye tabana chikura sana everything I'm doing we kamba consult ko they make a population ta young number 2 na babu ati family chinke na na bago chane kama kasi ya haki to kwanira ngega sie kene na bubale ke manyererio yako ate we kap tuko ba ko jiga spaka chimba cha baito bali ba ko ba chi ambassador ba ere so mong no babu ko ti chama ninki by the time to we ka 2026 2027 bono to ikora sa chama bone ba ko boringa ki ngote nene chama ye pigipigi yako ere nene chama ya ito so we change the methodology bono to ikonya chikole chikita ma kolente chama to alentre chama to ere so yabugae tumachi koligia barai bono muntu kachi gocha kokora nomination ama itinga ekerengo choro muntu nomination mubeka UPA oino muntu uchukira chikura achikotokonya yes ngiora debyo mugusi bona ase edeke ya mugoro ye kiameke asororo usaraganya bono ngakimoko gen UPA kobe member ga the website ya UPA boni ga www.upa.co.ke na bogo join kobe member ya UPA obisi cheito no chirigali Nairobi Upper Hill ekero lene Nana Road na boko gandoro Kilimani register member register member ya UPA is 50 shillings untuk buat life member buat support ya party na abantu banda buat platinum abantu abamangana siri bane bintu binde lakini biyamono amangana to chaka bono ko chaka okora chi program chigo chibaka mashinani igo motagarali I already know member ya UPA no edi tari ko chakoli kuga ocho ya party to ga ndemo tue process aiga yeito kio bisi mo brand to ko igora se county ya Kisii na Nyamira kio bisi Nyamira na Kisii na Kere sub county will open offices asing in choko resra bantu baito bya chama na nika kita na resra nga chama koram ne ko gara bantu ba na ko tiri prime minister ya Kenya enkima tari nga ka bate chama nene paka bantu baru te kwende aye county aye padar chama but because of the chama abaru yankoro ekaba tanga squeeze birogo bagi ante beken apa kare nyini wanya bai chirororo wanya baru yano bakateki no bale why abantu abo no bale gali bono nyaba kusina dintu abisite baka bu PS ntokora teki ntoyo to alenge ko kana munna umugusi to igwana umugusi to batinyo bacinganiga mu machoga naro bas naro mu tutu naro mu chal naro tuzakere nyombe yiga to ebinte biko bayiga to ire bono mune pati tani uri realize ngabono no bachori bakoba rais anyora bono nga no ne president ngo consider region ngo areka rako kana usimbo iko baga na bakora chipara chin na bachi beko I can tell you for free aiga ekra chaga yagusi iya chito ngamna siasa kidogo lakini magendero amanga takwa ni diga because they know UDA bali baronye babo sura baroro ori no bali serikali ndogi barakole twengo nyole chamen kong na byanga kutokonya tena kuli maga kekere handshake ya beta umushimwa Raila ekara so ese handshake akapeka ebite bikong ndake tora atara bagarega gana sao yugis kero so yugis is yugis matana atoni akasana patinta kete kura rore goro mata kero kara yugis orenga choko so yugis no ne chita chibe kero kero so bara jigoire inje chigoire otara ko yugis ira na maiga e parnere ucho so dodi etari gweta na gari ngate wikingima lakini rami inchuku siga pake pare kurunya maji yakona kitimugonga ase chirere na pinya maji ko kono dimite bibere oitoro ne gari no ba kirage tu gwetoro dami te kore te because kero morayoli aswate chiflawa bankoro nyongo bikuchira kero choso aero tasa flawa beroro kero chimate ga e pare kwa to koro se yeito ga yakisi ulira iro gerete karasu gwetere ya chite magacha na ngabono DM tu achire abantu bazimio nini ukamukole bitebiga to ja kure pare okobeta atume erubogere etume gusi na to katolime patata waizi teri pare aba gusi ne pare koru okona itibogere koru kisubu enyeri baka migoli mate otoka na otorga tiago tokonyeka nyen ne tubugate chame kong kangana tubona kwantore bintu munebyo tuabeka conditions egere tuategere ndagete ko ira bono mpaka masigie west ward ya ora to temiro bekina ndi kwa bekiro lakini bono ntara wikyo kiagere kiamege na kio ke nande kwa swere tobisi era na braso jwara ujibosi bona ya bono aibeka san individual bona secretary general ye kiamege ena kiura ura imuki kiameke gesko jibosi kiara ngora tore secretary jenji tena inchibune secretary na bekire meroberiye ekaro jikubat suna bra kiri bunaye ebono bwate yobe at bune secretary general injibune secretary general na tebirenga we are starting a program yo kuelimisha abantu baito chama ke chiba chicha political parties chikuruwa chibwate abantu abameta no balema chibwate youth amustira youth paka June mnewe kaganje bona nganyiro chimi aka 35 nande abana youth abaiga I will want to use a position yembate mne kijana for now to make sure
ngatwikirira umuntu uri nsegari abantu basoye chama bana standemana democracy eketo twati nafasi cyo gosomya abantu wete National Democratic Alliance jiroro chigo kolega siyo abantu betu banyore nafasi and I think you have also seen ena ngwambo ngina ngiya chinjekes na soto borai I have tried though not through the county wete na sebia trabiana kote makokana no nisiko wasoma ndorengange tukitora kole tofauti and I'm telling you benchmarking through my own initiatives kote makoranga kitora kole gatokole kwenda very soon umuntu namborenga kibona chigasi jenga ibona kulushinza nati umuntu ranenga chigasi ntakena ndisatu maya gukora kira kinya sayangete ekola mbati kira 24 chigasi current ringo kora ekire isano lakini ade bado gwete no bango bolimpu atene chinguru kinya sayangere bone nane ntaketenya range 4 chigasi nye nyesano boro yori ntabe ngabona isare kire yani ndika no gusere kakifeda patinga na nyori bongo bwana batumikire fully wa very engaged akarinya saya tongete mwanya banta kwa kiza 24 nanaka kwa capabilities na ocha kerero gotema nabo kwa ndiye pikipiki na ndo mnyoke college ngura zinda bamura bana pikipiki nabo kwa pikipiki webe kere chiza ekere kwa college chiza gete kwa mnyoke pikipiki kwa mnyoke gali rogale wa train because it's almost free bono you can do so many things ekere kwa college train nabo kwa mnyoka na ndenka uyigoreke bana na ndo beke sukuma nyakwa ndi abantu igoke mwanya abantu ntoire capacity yokore kwerende njemne secretary general ya UPA ngotumia ande obumanyi bwana bwa matena kote statistics and economics sasa university ya Makerere University obumanyi bwana kuna kuelimisha abantu ngona na ande bono natinga uno morandia kuna kubaelimisha kitoko kwara number 1 kutomete se tomenya tole muno no kuchandika konge nyata usankira nyori obobesa bokego naye na nyonya kole nde family yao kutuganye tukina kwa Yesu Kristo yani to tigwese ando tigugoro to tigwense na ndo tigugoro ambia sana mwanju muri etu arenga nsemo yekiama kya UPA United Progressive Alliance yarama ya ene bigi ekwende ya slogan ya kazi ya haki odane kazi haki mondo korale kazi ketetari ya haki lakini bona barabata ketwarona ngakyo mondo yani egasi iri okora yebigeri ngoko konyere karwanya korire buya twakwanenera mangana mangi goro yekyame ibodi ndora ko boria naboko mubodi akinataka turaske wikase nsemo ya Masi West ndara ndine merubiri kyabegete ekyagera bali nabo bamubegete obisi bali nabo bamubegete obisi ndara rena na Teresa kimutade na bwakire Sara Brighton nomogeni abwa se studio adatugire tubya kurwa nsemo ya Muranga mangana ayu mbuyare kabisa Joshua K. Ojoe out there were tuned from Nyagenche Wood Job Mheshimiwa Honorable Wagaka Jacob Mbiyamano kero Nyachenge out there good job Mheshimiwa Honorable Jacob Mbiyamano kero ndete kutubwatia asimambi yabone kura liberisa togaiga ninoje dide mukaya out there bwakiruya ngwanire Mheshimiwa gaki tigana intu tonyore esaiga to koigama ekyagara mwabande nigo egotua ekero nandi nabogo seri udaika endeyonzi mbiomono Lydia athena nabogo seri udaika endeyonzi Joshua Mukaya athena bwakire buya Brighton na Mheshimiwa Bagaka mbiomono mapema mbuya athena hashtag mapema mbuya mbiomono sema mandete kuliga SMS chino asimambi yabone twende bono ikase ward ya Masi West Mheshimiwa medini ya 8 igesa service emerobeliki kwa bekirororo nande ndio ndeta kubeka asinsema nimete usetokora jakireye ya engineer Maina ate abana rende merubiriki yogokora merubirio gukora bokongu understaffing vocational training instructors and ECD teachers tura jakira mangana ya masomo number 1 thing kweba gwakera abo Masige West ngambe mana soko machikora because historically as Masige krangu na kwana Bagaka krangu concern kwante balenga nga Bagaka kantu watokonya kanno gosiye kenyomba kila kintu bagonte bante mwana ito kintu watokonya kanno gosiye kenyomba ya beira komwa matuka beira maiga nyomba ya hoteli nene to kugamba nga changa batebya intu to kubwatu na amanyinga Yesu Kristo nyombe jimuka gotebya abagisoko mbaro abagetorora mbaro echinchi gotokonya intu nabanta bamo eketo kulirio morai to murigire ne program ria bwate yogokora na ndeko tebekene Bagaka chikura I can tell you MC osote 2013 asote ne chikura 1300 yosote 2017 akasona 1900 injina asote ne chikura 4435 bingita baka baba kuminga kitoka tuaka yamo ikakiyoja wetera asya maya iban korrete chi program chiro na bwate konentra bo mugambi
na neta te kugendereria ase kibinafsi mna nchomonto tumai kurora to chinjire chinde to akore mna county ichire bone se pipeline ase area masoma da irani Swahili ga kore ribo te county ngima omugaba na Paul Simbarati on Sunday which was just yesterday na mera ntena abarimu ba ECD yakora contract cyabo abantu bari bara 900 plus kunye cyari tarika 12 na licyari asenga njo koligi the way forward na kibago kora bono tuba move korwa asoko ba abantu bari contract kugenda permanent and pensionable ndata kote abagwa akira county assembly yawe singo ikanasanga bya mono sana nga ntwana to motion yo comment chibesa asenga njo gwa accommodate abarimu abarikwe on permanent and pensionable yakora masoma ago chakira sali chekechea again to can be say ke kolente to nga timate se ke usinga to atebe patata nga education is an equalizer asike nere to beka sirve ya omuntu obwate enyumba yo bonyansi kale nabera nyakanta asome to mugno yo somo gako ekera asome ti umwana oye akanyole meremo usakerika se biasara lero na bago kwa nyumba iligena tutete ko bono emat somali akarusi umotaka because kana mo grasi me I have a boy I'm sponsoring or study boy center iga ko somana bana be minister abana bakwe bono ga te bwa tingo no bu motaka naro bu motaka pipa ka mwanaro oruete ke chichi akakorobya kajora max beina akana study boy center kero kana study boy center bona ali mwasi before mwana mole ekemre fo mwani anko nyoro mwana bwe minister orure arodo Nairobi school arodo asegete bono mwacha kaiga mwabege nteke mure fo mwa I can give you an example kana jite school njena ba sponsored na SDA church enyancho kalemba bate program abana bangocha baira mashairi bakwana jiba ipovases kwa ba sponsored njenga kwa na mashairi bya alisito yonseri kana ira mashairi bya kaba sponsor kwa anda bugema Adventist secondary school Uganda ga bugema kana ga ndoro umanye tenje na kumeta bona kurwa na kore class 8 ngo ka form 1 no kukwana kana soma paragraph iri mukura some class imegweta nga soma paragraph 1 paragraph 2 sege songo literature na ngo chiko goromo nugo mate para bokse toko soma ndo wati full top ndo wati koma abana ba ruete si minister ba ruete wapi bakeka saka bakabata tena ndara soma kabe amaliga chaka kuiteka wale bono in other words na ruete asa ataka muna sito nkagari mati so many people bago changa bari kumana kimito ya rengi kale na ruete ngacha konyore chanchu kana bana bana abulero pakalero I can tell you my friend Kruk Simon is the CAS for information na so meta na era wetra masomo na umeiro muntu bono cheko chorwa CAS who is just a personal friend ngacha so mwana Ken Rusaka who is now my best friend ole ngapaka speaker senate the daughter I was with her in Makerere University bono emma somo kolentare network bono ama somo na ko kregento amangana ya balimu na kwate problem abantu bara for example bali getu TVET to kwanera tiranda the county patana kuli musara we had a discussion with them. I'm privileged to have sat in a meeting ekere representative baba chitega stadium on Thursday ekere to ikaranza no nyanga bana katema ngakitoko kwa to kwanyamanda because odimbali kire but not earning from April last year but I'm happy ngakere by ikaranza yesterday they were there na bali baisi dimbale ngorro mpa creating tiga uchakira bone budget yego chaka bali kuona permanent and pensionable terms once bali baba ira absorbed bali ba technical institutes bako ba absorbed to my kora bone gap ntu akora CIDP akora 5 years ntu ruete profession ntu ruete yani tibasa tobegete nkenge kinya kwa kusobwa bali mu abaiga egera bakora vocational training so the government has a plan yo ko make sure with the time as we are moving abali mu aba mbabe accommodate bali bara kwa bali kwa na permanent abantu ba ko chakora comment eko to comment abandi bali bara already bachandegete yes asense mo yebirasiro via ACD karango koratore ungo swamure bono ekiara ni budget mwanya orete ni nkoro bone budget mo joso ya June kwenda ngakimoro beredi ase ward yao ibirasi ebikonyo sibese juganyete chichikoro we have tiangwa na Masai West yeah I have proposed if all goes well kulingana na budget ili tu abeka nga kere ward tu ale some amount of money and ward yana na abekere yomba application 6 so I've decided every year I will build one classroom yana kora 3 application and 3 application so this financial year go chaka bono ngoko na ndebira sibitatu na ndetu the standard bi ya kodu kale room bosa igo we want to do a standard classroom igonta ke to mana Masai West abe in a place ago somere class
muno lio no kore soma in an academy. So we want to build a class. Mheshimiwa Simba has a very good will. Otebe ngatrosi bilasa ndi bibwate equipment bia bana bako chesera na bako konya bako to compete wisely. So nkora story bilasi and bona kero MCA na bote na fast you go decide okay hapa mna jimwa 6 I'm doing 3 every year. Na kora 3 classrooms para already ko banya already previously. Para for example tu abwate nya bisase ya nyoreta. To atwara musura ya nyoreta no nyem mbira era bona bugenda ngukuru birinte financial yeto bwate bono nchikomenta Johnson yeta nyorete sublocation ngichenya chenge na nyabisina bakalaki na banyole bila CDC so at the end of the day they will be equitable name maybe nkwan ndege ntote yoro kwe basa yakano rand education account government ekerton kole campaign kero monto ga retenge basa ngote yakena mna nchenge ntukia ngete chikura ne basari nya county tiale ngor basari nyengo nange basari ya wa bi ko moyene bagaka foundation ngor nange basari wo konya abana bali bakke tari bonsi bali bakke babwate toto orphans ose na pashi orphan gos nande na baba bebele barobabere okotara korense this is a program na called before so siasa asoko konya bono that program rero litukulia rero am now basari chumwa koyo ingo chirunderera normally I give 1.2 million kero mwaka na konya abana around 60 kere sublocation this year we have a total of 367 beneficiaries ba konyora fees ya 3000 kero mwana this morning so mnanguru STV gaiga igonkwenda sakuru kumusalia ward office asing njo wa kwa chibasari chi chiane ese program ili ane mbwata nga Jacob Kaka Foundation basari scheme ne county bono ntu akote supplement wajite vunga gato akote supplement yaka bacha tari ntu arositi ya tu ne gavana lienkoro na banya msibre bale nkoro to akote supplement ali to chenjibi ntu bekaigo to kalente basari ya 3 million kere ward form che choliwe na ndaka choliwe cha tomeru Nairobi maya techipe ya sachi county let me tell you one thing epintu bero najina asomeko ya comment chikonya bugete karole gosne gavana na ba musie mo wote mwana chipe 12 billion mwacha akobana ngai na masomo etitika ndachikole gali ndachikole ndagete the process injino mo Kristo epintu mo ngoma musie de chipe krakia can tell you to kulibia serikali tan rais because besa serikali to kwa gumuna chakobo nche chakobo gento kwa noko tanga ndende mero pale kulinya chenge agende tibu that is my work yarira agini ando mero de ana ko jabarbanyo re kick back girendo kairo contract bo montara kole ata individual ana uti kulius ne contractor lakini se county gaiga inchira teyo nche chakobo nda akano se county actually in Kolugo, in country straight. Porque biasa biana bigo siku because that's corruption. It is not possible mo MC wakal tiba check count. Uso mo gabana wakal tiba check count. Uso mo minister. O maybe montara kole. Mbori bo kabara bo. Ya chiri bo cha ko saba. Kole ndiko ko sabe contract ya chiri bo chiba. Na kole ga siro chengi. Tawa. Oro chengi na chete word ka promise ya bantu. Esiro ga neko ngamba pe mambe. Ekana ta mambe mambe ya. Pona mambe mambe ya pakabang ntuma chikura masiri west. By Satan ne bakole wakachikura. Ngeko na chite kuboka na poke tatira mambaka kwa bantu bakukura kurumumbwale mapema yani nga bakuturana. Uchikunga kale chikura. Abantu bakabuka mapema with the hope nga magandra batago delay na ndatago sira. Esiroga ne yane we can't menye kirane. Na keje patabanga basari ye county ya Cherewir. Njoyo mapema ukanga ndaro yana. Ina Raji county ye county mbaronje basari mheshimiwa. Batogeta alji form je garugo form jiri bado njira ikirana usibese njira so. Usomanye te process ya lengo. Karemwa number 1 project kiate cha direct kidogo. Nkora abeka tu ngichi bashira baba ile. Yakora njia lengo. Kuketo ngona baka nanengo ba approve baka control of budget. Ekarija ba available. To kuja kuri form utabuga tebesa. Yani utara ancherwa ne national government tinga chiba njiko tek jiro through the control of budget. Ekato ile budget ya ba approved what 5 billion jancher wana njiro ororo. The next thing bono ko source form. Ekato chi form to list ya 45 words chose print. Ekato to arosi ekato code bono. Ekare minister ya education na ba kanse ba code cross ne body ya basari ya etetu na bunge. Bono cha tumiru Nairobi. Na grata nga basa ke serikali yang kongsan. Ngobado njira. Basa chiko changa kisi county ngo mota kwa jibesa. Emo kwa nane Nairobi. Mutume chilisti ku choro cha wanafunzi ya bosi. Bono what will happen? Chibesa chima ko available. Not in cash na ande. Chiko to mwesukuru. Ngobado bono pesa ja basa county. Bono chibesa chiria as we speak. Chira located. Inchire Nairobi. Bono amarieta atumiro choro. Ekra bono Nairobi e approve.
itu ko nga treasury ekra approve na control budget approve pon chaka ko soisi chiskuru chiaba aba musibe chukuri chon batanga nga bone chakore chiaba ira baire po abantu bari banyor tempara bi listia koreki ebe ku egere oganda bone skuru kwa chibasa chiabo mwana wa koreki asome Hudson binite benga umwako yogo chabono tuachi kinite kuru 3 million yakatonya ka tuenda bono nechi form to 1000 abange batgalete tukaigwana mnaba musibe tuanze tuchimenta chiba 5 million egere tu accommodate more I am very sure masike kwa tutonya 5 million echiga tuchibagane buya kro mutanya na 5000 we will help more people na ndina batigare baratigara bake lakini abange babo mbakonyeke ngabonde debe aba masike baganye eje account lakini ya aero ya ne robono jiro yo mapema ndero lakini eche county e process ne ntabe ne tiga baganye na ndega si yeyo tiga kono mwamsie na ko tebi ndo gas na yo mwamsie nero ne yekisaka tena ko teki nero we kama ndo ba differentiate tu egasi ya itomuna aba MCA was to come to batenge basari ya soccer ntu abeka chiba ya sese budget one executive ministeri chori no mugaba na echibo bisa bone gasi tikarita yonse pi ne yabo ere gabana and is executive team omo MCA ere riri arentete akabare se basari ko koruga muganchira nturute public party tu akote CIDP muganchira ngate tubeke basari akaenda bunga gaetia akachaka mukanta ru form bone gasi tikarita ne executive na ba ko question chiba so beke se ase wodi yao abantu banyo te basari chibaganye yose form chibaganye te basari none kenena abanyo ate bari batagire okonyage gyana igwa bande bagwemburuga na ya umwarimu nabegetera ni gikbodi jinde tiango tabe tiango ne wodi yana Masige West eto voice application 6 tuka divide isato chigenda nya chengera urari na isato chitoke musali asinga jobu gange akatwa divide chifomo chiga tuka chakesha application chinke muna bona musora kiro monto cheto uriyo chite nabo mwarimu uyu wateba yakwara mbapu ate right kiro monto chete kuri musora gota form na njero chete njete kobisa ina abege tani bate gari na makondo eya tanga tenge basa na nchunu na mababange chifomo chiri 1000 chiyoka kiro monto chete kuri musora anet tu wachete gari lakini nyo wachete gari musali gota form abantu baru toro gari gota form abantu baru musali bara abange saruki na musana gyoseri echire the biggest mbanyore te bonsi yakwe baraba abange but we explained to them nga eto chakira bari abatakapi kere ofan eretoto ofan in my word god kero muntu bato mubuli yomo nanyorete konyorale no tranya chibesa konyorale kero muntu iribone genga otabwati mubuli goso bwato mubuli yomo era nakote nanyorete adabra bali nsepi ase challenge ira mbari bata bayibuli babere no konyora kole tofauti but bari ba apply to boss banyote chi form isipokuwa chi form chitera neti kuchallenge go 36 chachin chiri yani anda bakaira timatinki batera neti madwan to go force modera ne ek barompa ira neti bona mbai konyora but you know choleti abantu bata konyora na buta 36 bata korete bata ira neti bata ka form tera neti bona to nya ko mayanga ningo yorenge baira neti na bande mbaro ang 15 ba begete to juna to ingro na mate okonyora bona monta ko genda to jitu ngo checking yo akrete kura ijo akrete masi west to ingo bwate mono monto endo pick form musalia ando pick dogoro bona monta ka pick form bere akabekira bana bae babere obo manyibaro tu abwato kanto katumia to nyanyo ko beta bana babere okwaego yomo watigo yomo ata wa screen monto apply ngo rali konyorale bari ba tigalete bata nyorete bono ngakora adjustment se basari yane bono abange babno bachi konyora bono enye tori award dia se county o kwa award na nje ebiro biende to kuminyoka ko mheshimiwa Addison Obwaya na Herondis TV we are tuned from Gionseri mheshimiwa Bagaka mapema mbia asense me basari yao ya Bagaka Foundation ngaki yakonyire mbwara ki yakonyire abantu ba Masige West ndagete ngotebinga egente ke mungo kanya sambe mono no kubori chikoro tari okoira ukobori why ekana gachire nyasango yenda nganyore mere mungagore gari nje nagetire para kunya machi na ikaminto na ire mabo mugati tonyo chae chantiana cha choro na bago se 200 na batanti bambia mole na natira uchi Nairobi tina manyete ngabantu bamentu bachandege ukubori chikuru mate nto ba msito kwa baka nyumba cha bantu I realized naki no emia moche limo kora bantu bakura sera eko konya bantu tigango tebi nkonyona inga bantu akontebi nga emieli kwangete nero nakore tegen tugete nero yagerete ngati korenta bone egento ke korukunga
kurusia banta maino tukatugura maino 1230 masike west umuntu alingi gocha bori gabwa teriro benya gitari ya dentist akalikiru 8000 kutugura lino akamenya na riri atati alingite ngwe bone kyati mbati be ekenalente medical camp abantu bagache ne mechando iko nata kwa siko tara kuna tarete na kwagarete nkamanya ngaba ko ngumbororo ekagara karente basati tukarwa si program tuchakira musora setonje kare gyonseri achakira musora bono tuate tonye bekire wodengima number 1 e pasari yiga ngo konyere sana especially mwana mna bana yole e polytechnic okonyere kosi yae ige go takirwa around 12,000 maybe ko ganda komo ate chiribisa to oino na bakora asoera umubiri nyakuri because no man kutakabali deposit ukora beka ine nyakuri tibet no rogariso ni 5,000 nyana kwa 3,000 bibiri choko koraki okoligia e pasali ya konyere abana bakire skuru abara aranga nenke patinchina atarte binyoro nkaeta nkaruna abantu bana bamenyete I can tell you ya transformeri aba ubugima bonga abo mutakora umwana ora asoera bono tokati tokarosna nde ebiniana umweshimiwa obiri yoro muchumbe muna por example chichana nkuru sa college ne polytechnic ya kole county ekuru esa secondary na nda banda ko tibere banyora bono duka sa toto ofan dato ko example ki mwana ya mole toto ofan obiri ko bahali normally 8,000 to 10,000 wala bono onyo mwanafunzi ka wakane kosi yae ya help onyora around 40,000 kudos national government ochonyora help ya almost 10,000 onyora ya chakobo around 3,000 there is a possibility umubuli ya kolichi basoneri bunane choko mwana yasoma iko ya konyire in other words umubuli mutaka pi kose toto ofan boetre program itu abekire na bakchiri mwana kwa skuru pocket money yoka kumurigere besano mheshimiwa na takatorenda semu timoko moke go Joshua arakoro bonchire libobere butatu makwirana tontebye mangana ndi mu abekira se kwende yao egodi yao anene bono omayo chikontena la se county ya Kisii buna inu ya assembly asogo ikaransa runa omokonyi bo monogali bwebunge mwabekire mirobiri rochera konye county ya Kisii ayingwera na toronto tebye katora sensa mirinde ya studio ena ndi Steve Bwansu omagusi Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi maya tichiba senguru kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoka wako na bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 gucha igoro enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant based nutrition no bondo bonge.
so na kitokera umuntu akiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kyakwirena nga kyagwitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amario ga kawaida aito gotera to kurwana conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine notore enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ine nomanyate eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatikia kyo kogosorelia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri cheti cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chipboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Peak Uniforms and Sports Center. Nigo bakoroshia na koonye chianga. Guna chi t-shirt, chi round neck, collar t-shirt, chi sweater, chi shati chimekoni mienge, ni chimekoni metambe. Ebitamba byukwarwa burere, ne byogutubu muito. Chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi chisukuru au. Naboigo, nkokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, naboigo kobeka, amaliko asi chianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, Abaraka Building.
Imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi Ruth asenamba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mbiamono mono manju muri Ndizi TV karoto endeleza sumuruberio siasa na magendero anene karoto no mheshimiwa Jacob Wagaga Dr. Waliona iwe daido eliwe na Dr. Jacob Wagaga kabisa mabema mbuya anenere ore omokonyi ibomono galibwe bunge ya Kisii ibona maite mono asobokoreri alia assembly ya Kisii ikirango ikaransari alio honorable speaker guikaro tumeke iritiria tumeka mono gali karara sigi karokeri umanjumaria twerenda sindrinde ya kabiriri ntangani twakwaneta mangana ayekia makya UPA ekerare secretary general ayekia mekyo ate ana merobiri kwabegete erikwana kibone kya mekyo kya seretirwe kya berisa iga ayomogusi na sinseto ya Kenya sentu nane twakwana igoro ya mangana yegisemi otebiri na litukurero gwedare kwenda na epasari yaye tadi county kodende korwasi Jacob Foundation iri kwenda kwenda kya usira kisemi as a ward yaye kolengana ne ni gachagete pasali no enko nyatarabo mochumbe na echagete na nagenderete igotaratika eriko konya ba Masige West ya sensemerigendo tutumira uchumbe yao odebina narali agenderete ko baiskabo nabo ko mapongeza gusomo boli kweterase na mbeyira siskini yao sigwetera sensemeyo yemi tandao mbiyemono ekeronderete gutubwati asimambi yaboniga inje Brian yecho yango tena mbiyemo genderete asimambi yaboniga ngwaniri umheshimiwa niga okora amangana maya nonye neliboli togosinyuka muboli Brian wadana unafanya kazi hata swali wanashindwa ndiriri bao kuboli mbiyemono Oliver Kenanda au tena bwakire ya Ndizi TV na onde ime yomurobelio mheshimiwa ametusaidia sana kama watu wa Masige West akidiga Nyasaye amosesenie nande agenderere gotokonya kwa umurwanireri oitombie mono Oliver ekerote no mheshimiwa amekuwa wa msaada mkubwa katika wadi ya Masige West mbiyemono mheshimiwa mono ekarubiro bitu enda kumnyoka na atakana tuira nura thenande na ali roberetie ase wadi yao sisemu ya Heritage na boko Chen Rice agriculture chibara nande meroberi kobegete na macha alikuwa tutewetia sense melin aikiranire bono naboko bigwatana byonsi tumochukwira na se counting mana aralimu abekire kurwase assembly ya Kisii korende korato debi elio begeta se Masige West ntage tebanga na ruwete chira tindu tira nyinge mono yakore binte binge na tebe trango chokora ndiyo rutna ngo kokora ebina mente to yako aranye ne basli enkurwa tadi ira na ruwete ba maite nguru na reng ena batanga ningendere Nyasaye karan sese nande ban sabere ngendere ko nyora besa abongo gendera because ya kana ngelimne basli enkuru ya 1.2 million ino mosara no bwense because mosara ko nyora muno ma MCA is around 86,000 a year basic salary igo mutinya garanje ko nanchwa senjone deputy speaker na irumya machango nyora chirwe chimya moja isi wakati 12 it is 1.2 million igo ntara cha kuruchwa chema tanga ndemechi para chiri ngoralema already musara na bwense pi igo ko ganda sokuru basari musara bwense pinkuresma ese county ya Kisii bwense pi noro inkuru program yo wakonya bana again tonkero nchenga minute timat sabantu bane ba minute bo ngule bona nengo na bantu bane nande no nangira bara sata dino tonge kansa na bara bungo boli obo ke mabana ninki pasta no kama eto ke maninki habari isi am kwa na muri muri chiwe monde tere geko gara eri chiwe tindali nyora patnaria ra isiri gentekemo obo gima ne muno menyeterero no bu montole moyo na bawani bugima no bu montole moyo kera kwa ralire obo mobwalire na kibo ne tax na bebo erutanje totanga to tax ya bantu paka to korepi no ne tax to gwa kama monto kwete ideni to kudai monto kwete lakini montole moyo kore moyo no kama nyara ko mambe mpaka maragoba obo na bubu gima abantu bara babate believe
ngagusika hapo kimambo upo kuna buo mna tu hapo kwa mabina hapo tuna jana hapo saa 11 na kore kasi kidogo na chaga studio nguru hande ngende musalia kuru basari ndo ronkole bintu bire bitate biasara bya bire bitatu einero upo kima ubugima no montore mo bori bonga wedani upo bona kana bori na pastor ngolinga pastor na ka ka chundi gili chibu upo kima ningi ngama bitangalia rais umuntu no bwate goro bango kwale umuntu bona ero tabwatirende ngora arare pakarare kama kuronga teba igabono yes na bana kwanya kwebonga abantu bara batene ngusana bakule batika abana bamanya guitana ko yebintu bitatu mabatigete barale bono inkameke conclusion nyasaye kiria ke korange nana tetia abantu bana kira nyale kana pati baya kanje ntakae akimuntu kana ino gekogera abantu mbaro babeire muna inje bagutumya kibese cyaba soko konya abantu bagutaka abantu nande babatama usonda batako baramanga o atumye kibese bobe nini lakini nendo ndatebe na natebe nyasaye kiria kenda nyole we will share familia na nyole geke abaga bantaba bana bandu kirite because ekeren kora aligiriye ka tokora kana mukutano kana sata dina baborti abantu bana nanga matanga sekretari yabo ekeren aligiriye abantu jere smart yali tinalingira ko wewe musi akiyore baba ke ko unjinda ke ko gufi lakini bakandora mabra gutanya sana era bakangekirugeke ekirugeke bangete kyo ba musi manya na kikiagerete ngacha kutoka bunge kulingana lichiko kama cha kwa deputy speaker na nengo ganda bunge na naboli aba musi barora bande basoma tamano kombwa abande ba college times tuna mheshimiwa Mbaji na twengana yesterday aba mheshimiwa Mbaji ba college 3 times abande ba mateke songe ke ngobwa na maiko mutumega songa kwa negereke nuke kabisa aja ngora tuache babu deli ba materi chiko kire ngata kwa na kwa tie constitution manyanga nanda ba musi aba ngate ne party mbwate nanda ba kat side without any influence nande ba katoko ba deputy speaker bakwa nande toko gana nande ngana tuwa toko gana nande se chama ya UPA nande ngabale ba Kenya ngima baka bakari nti no bale makuna bale bakatenga mina tuwe kanso mukutana kurugora baka boniga umuntu twara rura sukie chame mbaga oyira kini muntu akati ndekaba no muntu uri okale ground ya mungu uri ngamineti biasa na kiya ko garanje na decide ringa ntokole mebango ya Masigi West kire kabera emetanga ne like mwanya bantu ndanyara gukora muno gukonya matanga nimbwate program ekerusi ko ganda na ngora ndo Masigi West kerusi ko kama story attent na red na green egotoka matanga onsi attent chiria ne chi foundation yana ndo ti attent ne birogo akara matanga ba Masigi West egento kirigo program batana kulika nanga itokuru chitende ekira kimba kore sabu bakamenya bakaka swete na tote chitende no kwa kesi minga kitu matatu kwa ntore nyarebe to atende nande ngachi ngarora ne pasali nganyebe kororo nande tubwate e clinic to twalenta especially in the specialist na maino poro ninchenda ta amana ya matu bono na bire bringo konya bire ase birinda akore ki mwanya bantu yani no konyora kwane ebira birinche kokora amangana yemete nkora tono mheshimiwa mutume ndobote program tokoro kanga trees for life masige gera yama yatanene kabere tokatango simaka toremete to achakre kwa na school biritari bintu bye county birimbiri toko kora ki mwanya bantu na ntu abanyana koma konyora e budget no beka ngaki chipari chire bone chirange 40 chiranda the county ibuna bane chinga beke to mwako gocha is only 6 I am Chris application pati ni nkora ngakitingo chikora chionsi ke mwanya bantu nanjo konyora kulikuwa na konyora nguchina na rabe kana ndi chanenka twaros nabone pare kururo gale yake na musura oisiko genda okuru Saturday tukakwana no mu principal bwe school tukata konyeka moro na tukwana moro mnoga tukobeka itai county kobeka odincha na jako baga pono kuni pate program ko kora no monto andi pate programu tiria chigo korone serikali eche serikali ikento na korere no gotema go balance murabone basali yo to balance kero montanyore orio tanyore ti to mwere songa kya korabe number 1 is next year so nyi tukonyo this year to ko beka number next year to go chamana ya health eto bwate tinya gitari mosoro murabone ne bwata bako in my ward umunya gitari wa problem I have already forwarded them anoche se mo chivo bisano mo minister by current minute ya likiru tumo transfer tumo irasande maybe pata kwa vera simono na beko nyara kana kwa na bana kenyoro mono nyama takre uchaya taringa aro mobe I do to another place sublocation nitabuga atinya gitari current to gukwana na ya mayoka ekuru kunyabesia tualike manyobole mbabu atibole mbabu serikali bora kenya gitari I have told the community pai karansi no subchibu abo baligie nchera ita to society tonye sabe to be connectari gego sinya I am willing
toi karanto changa mune kenyoro trobe ko bolemo agari kibasiro kuru account kan kwa allocate to akachinya kitali orro. I am hoping for 5 years no nyanga to gachire at least no nele bwana hospital nyabisia na babu to tuarchire na abantu bekisana geteno bokora ribo nyagitari korengana naye amariogo naro dirindo irita mariogo naro abantu besana gete asinya gitari tigankwana ward yane ene ward yao isipokuwa ekona garere bosi kitengo geto na ninje no monto lakini tigankwana ward yane gebwachi nyagitari 4 nyachenge nebwata machengo naro no etari 100% mna musalitara era ri yabone bodi importante to kora na bekri chibasa sanje ochikora lakini amario garo gutokale aya koma na ile serikali kurungo garaki gutokana ne bai wakana pesa mosoro na te problem nero because nyatari gacha ka kone mario nande to wanya tuna gekora kai mario na serikali nanda gatoka tari gocha gasi ine re challenge to bata bonega pati ali sonya tari goche gasi abantu kunya bara bokorere ogandari yaba kunya abantu kwa bale barwali anda bairana mburi bobe mono try 100% pati kare tese wodi anes pokwa mosora kare tri bate problem nane na mosali bate capacity na kitara nyaro itatora tora kole gorobe elia ina bekeri chibesa lakini in terms of kwa ndaro nyora mario na konteki na alipeta kubwa mna alenge kare yes nyekitani tu ajetari to kanyorka nyekitari dingunyora yeta njabwata no inecho cho tokatewana ngoligereru yale ere mosora mosora problem ya beire no munyakitari ngwa byo nakatwe tinyakitari chichinde enyakitari ya ngembe pino no korokana manyango munyakitari oliga cheta kasema bake bituma ene kene pore bituma biri bismekire mate galia kiri mate kete kaba geti kinyakitari kekusime kwikeiriri ngwa chitu cheteri yabo egeti kyabe kismekire bake mete muru ga go chari yanye tokoro munyakitari abawe kansa seke kendeli okora oyo bro mu munyakitari asmekete bituma oro iga kora meeting chia personal nyakitari agocha saina manata gete are very rude amariogo gagocha kata ndio usenga bana mimi yoko akwaliogo kwani vile vile kwa tata gete mosora has a problem and I'm working on it na batabi kento tuta kole mna into masike kwa ntubwa tamani no ko seli nyakitari nga wosumo mwakereriogi eto kubwate procedure ngora egera uyo gocha na tachikobwa yes abo tene ribo nyakitari akaronda abo mweshimiwa ekamati ngobere y'abanyakitari ichikamati chiabekirubiya chiri ryo bokora ryobona amenye ko nyakabare obo kamati ya gochorwa through the chief officer na mwamusina bakwe kokobako kamati ya ndrete chonsp worte inturachora asengi to nyota bara mbara kora tamu yabo so we look at ritiko because bona ba kamati ngo work na mnanje yonse pino mwamusili ngochode ochore tene ne komite bakwate njira bigo agochoro patria vamos na bantu baito lakini bana paso ngichama magandraga ndrete timpo ante problem lakini nyakitari na rusi gwe nyakitari iyo ne body kendrete igomba maitine usina bareta ringana nayo muntu no muibi ndote ano moyo usina a body baro ba como support bara against but is part of the board members bara ntamara mission yes ne community ngacho ke kore community no ba kana banyala mario igento na korte kirakio e batete ko romo nga vamos seli vamos yekere kwene kabate yayo na bango mwana ino onyonyora magosto yairwa sanga usa ege serikali ete ke prosi yako tinte masiki west umunya kitali university gotumwa oboe ngangwa na musora ngo jine komnyoki tete ke kore esema ya maji na ringa alintu aja kwane iringa kiara ikire watachiba sema ya maji currently gives us application ne bwata borehole lakini reticulation lakini no koira maji se asebona ebinyoro tra kolekana neta kira okora maji ya soire as USAID ndo bwata kyo ba water project na are already existing egen tata kiriyo kana ko koro tra koro paka nyumba njaga chichi chikoni chirisa ba ko chibata chira maji reticulation tra koraki tra era to che musoro ne bwata water scheme to nyebe kiranda USAID iko application ya musora gionseri para bomba bwate e program ya macho rodi agendrete no nyambara nyara macha manyene but the program na bakora chitangi chibe kire bingo kora kana bare abantu bwate the biggest problem ya machi na abantu banya chenge abantu banya bisia abantu ba giasaiga na abantu bano ba chugo musali mahatega bari bara bomba bwate machi what are we doing as sebon chibe chitwa vegete project program ego bacha barole I have put create application egismekemo egera bono to kolege sima to ma correct education the next year it my hope kakina I'm hoping because in jemno mamisina akolega sanya ko beka se budget I am hoping na mugaba no ito na serikali ya implementation ma tabanta ri ito implementation ndo to cha katwa beka esenja representation yani nganjiga sia no koira maramishi ya bantu bana na beka se budget ega bana next sakati ya ba implement baro sia macha na tabati arosi ko correct arosi na tuira na maga to oversight to ranga mpaka na to tabete I am hoping
una tu abanga chibasa chiri una nabe kama cha ngenda gia saiga ngateba macha ngenda chenge urali to igore skimu kurukunya kera kemo ngateba macha dia gionse dia koru ali akiobe ya koru na ya kuri na dia yose dia koru era bantonya ra maje I hope exactly neto konye agara implementation ya koru agara mwako gocha ebinte tu abekre budget venga kolide bikonya bantu wikirane nyamachi nyagitari nigere nyacheki ya era masige east na bus center ebo atrante masige east na bus center lakini bone usabu sub county to yons nere pio usabu sub county abo bas ino bona ba msie pense me ibono ngakimwali wegire mirobelio ni nyagitari yino nere nene yabakonyire aba basende usabu masige chikokas chikokas ne in short ne chi sub county what we call a constituency usiko na banyali bali babate kokas yabo aba bas babate kokas yabo e project tutatoka kora ibere chirichire common yani chiko konya bantu bonse Nyamachi is one of them umugabana is very aware in our point of departure is to tai one ngaka ruta babasi nekere nyakitali taki niwe ngende level 4 aru level 4 ngende level 5 because nyakitali konya bantu aba ni mata bantu aba macho no babekire ngoge munere koleki nerekine because abantu bana bamusoro ngwana baro gembo abantu bana bagionseri no baguchiga Nyamachi it's a level 4 hospital bono what we have done is that to amwala o represent budgetary development even to mine bia mara ni biribi sub county biribi ko konya bantu bonse ka kia bitirie mukazo egere nyakitari mine Nyamachi eri bontari mwa musio ko budget eri bona ko budget go under the executive ero siwe our hope is in 5 years nyakitari mental capacity e konya bantu baito special services kichororo but mine we ningo te gentakamo again tongero mugabana introduce it we need to measure that it works akata specialists specialists no monto bano kuliria magana ya mato monto kurusia maino omonto okora magana ya basubati atokunga gynecologist abantu bakulia magana ya kidney nebintu binde tukateba ngabana abantu baku responsible level 6 ngito tabe kira ina we tatibara osirwe loster imanye Nyamachi umuntu wa maiso ngocharo on Wednesday umuntu wa magana ya bangana gynecologist ngocharo tukogete so tati oru oroga na nduru ogenda kia muino wa rotation we ta rotation kirigise jana kirakyo ngekonya abantu baito bo bakuna chikari baka town inubuna baba msibe ward eba bunge yabo bazi mwisa negete no bokore bura senya gitari ya Nyamachi ntoisa negete engineer currently batia maramisha yu tuanyabe kirase omo minister of health omo chibo bisoye no mugabana nga Nyamachi gustiante abega obo korre bwe nyakitali jeta ekunde health kireke kwango kirtua promise no na engerebo 6 moisonde pado mariogo traba 100% tratoka asnya kitari of course ye problem to what challenge kuru Nairobi no wedo na everything yakora ngaba sanchiyo ebintu biro bino tra blame serikali lakini biro beyond mwana marioga ya igoma takuru kemsa neta yo kemsa Nairobi takutoka igotra ntura ikirania but to atemire kubona yakoreteki yade bono ngira nase capacity yago buno mokonyi bomonogari bwebunga se county ya Kisii korenga naye medinye mwa Nairobi bune assembly ya Kisii mwekera ndia maganio yaba count yaba menyiba Kisii count baragokere ose batwara gosemerwe kibosio kulingana na gasi ya ito ya representation oversight aba MCA ba Kisii county ba kodre gasi yao mate toje tobe kuru chi noti nebi bitota kerio kora yani kisheria mutata mwa MCA tego cha matanga mate tari gasi ya mwa MCA pasi kwa lile lakini toje tobe kuru chi noti e gasi ya ito yogo cha bunge ndata ko report kaiga umanyango mwa MCA yogo ngocha bale bunge aba MCA bonse pitindara mwa MCA si ward 45 utari gote nagari orenda maramisi motion kuru si ward chabo I can only say onyabu baracho nalo chomwe MCA obaracho Ibrahim Ngubo akatamangana jitangi umweshimwe mbaji nalo tamangana asoka kapo manto datu kubeka tore tamangana ye gopa keme pira yakor kuru county tokini talent umweshimwe motumo jina tamangana ichiro umweshimwe sambu ukona mangana ichipara umweshimwe moracha amangana yogo chinjia bonde binde yani kiro umweshimwe valentire ba kora motion egasi to mata mata na pi kisheria na reyo nga karende mari bina bara musore anyore problem egente kemenya kana serikali ndiga koru changes chiboro ebina binka to kora asobo kole bwa bunge attendance yogocha ugocha roba kole ba executive business chechi motion nebinto binde abantu bounce piba masiga atarima masiga abantu bounce egward 45 wards na bari nominated ba baire kipombele kurwanerera abantu baito igomba kore gasi abo bakorire biya sana omweshimiwa obogimambo kongete uchumi yakongire no mweshimiwa bwense osumura bwense atagete komenta ebirengo bya uchumi yani baganda to comment tax kona naye ngakioroja ba Kenya imekuwa gurudumu ose bado ensembire
bono ntete gotabia abantu bamento iga egento nkare kunge finance bill nere kere county ne bwate finance bill ne national government ne bwate finance bill finance bill nere koteba na kitoko rwe bango asugo kinisi yaito timanyiti njira tumetu na ba masige wetero machango ri bango tangana makara university ngako statistics and economics abantu abakuru David ndi bako je bade vice president ba someta sana lakini I think mbali in touch na abantu tigango tebi philosophy nere batebanga ekurunga disposable income to goro ndo sa joma ngento kieke disposable income in economics means ebe seker kwaliro musara chiba saide ngai muno muntu kona chire chinka chirie chiko kwa kurunga freedom of choice ndo bwata political choice ekuru politics ko choro mona yotagete ndo bwata economic choice ngaye rere karo komeke kwa boka bona mambe kuri ochoro osene ndasi okori oboro kuriera echaye osene ne mugati it is determined by disposable income how much money do you have. That's true. One of the question I have as a president ya Kenya na ne kwa address ndegente ke iga gwetera UPA mune secretary general ento bwate forum babo clubs barana na otuna babwa mabanta baiga. I want to ask a simple question. Advice kera go tebi muno bugima bokongete ngana ndo menta mafuta onyamente 80%. So what I can reduce because am I got to back na montagarete yesterday got nga iga anko no mo toli ngo bodi visual journalist akamuri ngato tete bantu bande baliko ngere enjera bera advice ni economic advice cheje ko matabinga genda urusia bante tax ya 3% kro montaka na 3% choko wa chinyomba egera bantu bakora muchengo. That is the wrong nini yo kulie meremo because the people who have employed the highest number in private sector njiro mato mwana biashara ande abantu ndigete ase company ane ese sukuru zinye kitali mte byonsipe ai bara abange kiro monta ise ko empowered ebe serio kuri etigare nyinge eke nayo ndo igore egyoski asegete otiko montali kora nako kore yosikeli onda gore pigipigi a monta tanya ko mugendere disposable income tutakire ko nyifinya because oso kotanga toka jitu nyomba bona nje tena ko anota to kwa jitu nyomba matale gari ngicho kororo what to be or not tanga to na taxi na is creating jobs. That's a long methodology. What you should do is to increase disposable income ebe so monta ko na neronka ekero igora abantu batu freedom of choice panyara ko nyabata to ko biashara pakole kata to ko le pigi akole bona gente ke ko enda ripo effect yo ko likaba ante ko ba countrywide yote to tenga serikali yo nera likaba anto gwetera ko to ake tax waga chinyo bo se matale wakachira baikoyo wakachira bakaniji akingocho bana bituruka kinanje tax mangana makong mashimo tokore kadokora apa nshimiga muntu arana motete comment engelia ekingi motete roerenke gose araria kera abantu ko dana mashimi waito bata bamentero nengo arafu tokorabo nabasaya bahobe wodi ya masigina boko bakwana ntokoro muroberio tutara kwande abasaya engelia ino motete mo wa msi bramentor musara akini batagete again to kia bete kera kwa chwengu spring gate kwa gate TV na ngwa kwa tino na news yo manyane injiro mogani ase bunge aba cha kitu kwa kanu chibasa chinyingi chikana ko keiwa lakini machukumu aba kagenda komenteka akana ngelia gisanchoro for example kakinya masala ntara tuma matanga besa ne linta manyete ku mapema but I can tell you esna manyewu we can't get to never know kabesa ku freezer we can't mwe ko monto yose no monto ne inche batage metenga ki kiongozi yetu ka kya to no nechiri wibere ka kitobe kama futa tori to ko iremo bere ku gorene I can tell you amatanga na atender so far tinara mo chumba to bere chibesa tinara mo senta to bere chibesa tinara esa matanga abantu to chibesa o mo MCA nere kingi kirenga to go to me giros to the people ke go to me ni chimono understand ke ojo pakena seguro pasaliane is because inde na banta aba abanga bali muna na chito ne kanisa no bali ba konte mechando yabo bono pameko teba ebe sirindo kubaka na 6,000 pama ko wento to bakuru kanga osemogeji ya ire chibasa chiri monto tkana 30 20 kakino aka matanga abere masike kwesti mutinyo yebuyeka na itanire 100 sebesa linkuru bona tutakiri kubwatu tobe kumenga ki pakaka nyabano ko rushiba 86 na ko subatu mabatanga na maana pama ko boliga nenya arekane ase kemo ko le budget ko menta bara babunge ba ko kregento ane ba se to tanga matoko kunge yego sine yegali mutako ko 2.2 million ane ko na jabale tax kurume ne gari nyene bwateta tax na kiaba musiba ko bolinga nenya arekana moto enebo akere tokoro basaiti ngwa bolinga ki ababunge ba ko renga siamo obasaiti no kurigera yo mugabana ega siria gokora bono uri cyo mwamsira abato momo sahara umutige busa tapo tena mafuta go chire gasi uri cyo mugabano yo tego cyo take advantage
yako na bata kuli musaro monge abate budget yo singi pejo take advantage yo nyorenga bono bwati rumo msio takanya na kukwana bono it becomes difficult nebi tubine bingo kora no ndakara kora sensitive no tari bonse bara bikole kwarole bono nyora na akore ngente ngopure mukiro mwa msio mana namakosa tari aye konya wetu ngubye kaine nke tutagwe power aba msia baiga tubaibas I can tell you aba msia bange ba konyora nande ba uchire kenyoru bono gekra mwa msia ra nyole musara ore equivalent ne gasya tari nga uchi nyinge bono ore equivalent ne gasya ya gokora kaki iranyare kana ebebu ya nje support inga serikali yekomenta abantu bari CSC mesara emento mwa msia egara konya matanga ya akonyere mangana iskuru ne bitubinde aside ke ya moyo kuma shimo chisa chitu chadre inga kia basai barbo roberedi asebunge yao ya west Maski West ikiagera na barumba ase budget yegoja na beka chibesanke asa mangana yo gochiko kokonya basai wetere byombe na chakere abana boda boda abo bale kere stage na chairman chechi stage chons ngaba requesting anya bakonya rabare cheste aga SBO aka organization kaba stage gali welfare yabo ninche nkoro mochango ninche ndaba yashimwe ba minto bambwatesi tugenda tokolere welfare yetu ya Maski West mochango tokubaka chibasa chiriamo papa gerukire welfare muna to kwana ngaboniga they are looking for projects kere stage bambwati stage kianda kere stage ngoligiere agento barakora ka project kabakonye muna basa kabangena baligari ande mata wachi family chire yang tuchakire gagu tumagocha bora kana pronto bwate halafu tinda gotenga njine budget yanenga beto bakembego ngayani gocha goikabana mwakoli gocha goika emangana bitumate tokole ubwo yotora ngito subsidize panyole mbege rais nimbwate factory tetanya koraga sigari rio ngonjo nimbekata kabasa 1.5 million kakonya kunye boki changa kora mangana lito teto kora chia bakado nimbwata mangana mayamba ngete ubwo babwe kambwate mpolinga implementation nande I'm very critical on this one I'm very bitter ngakara na aboria omo waziri of administration obesianere musalia itana kora 2014 ngabeka chiba sasa supplementary budget 1.5 million chile na kwenye kora mpaka leo tena umona mchangoro and I'm telling maite inchinondo sense ya serikali ngucha goikere ngakibono tokubole maswali ya makausana unabono tena kubole muwasiro iri gasi muchibo biso iri gasi ekora kama nakara ko ire gasi ko kale gasi na ko ire budget kurubunge ekotabe office ya musalia takire okoro na ko ire chibesa inchina mko mko ko gaiga tinta bati muwasiro iri contract kama ite I don't get contract no chokole gas. What I want to see is an office. Yako na chai 1.5 which was ngaranga ngonge bono. Onye nguru pasa 1.2 million ire ngorange bono uchago ngonga. What I want is an office to be completed. Mwishiwa dunyona nedina tukwa na mange kero tulojiza jade Isaka Kinyanya watching live nware nguru machoga nyamronga state line Quinty out good morning bright no our ABMC Bagaka watching live from Leo Ngoncho. Gion says application wanna congratulate him for the good he has done. Keep the good work mheshimiwa. Akabike bichara. Good morning Oyun Chakri Niogaro. Kare Morianga na huyu ni kiongozi Mungu alitupatia. Tunamuombea akimaliza msie aingie mpite senator na governor. Nyanumba Kevin na then no ali me yumuro mheshimiwa akwa na linga na lyo mwelyo ase second gatukole abanchu abaligere libe TV and this TV TV ito yo mugusiganka number 1 ndatakura bate tu support ibintu bitu karole ngaga kura beka news ya this beka yanto support ibintu bitu omugusi ntwaje ni mono that's why kare ngiye to soka tuguchaka kwepinga lyoka urabona twanante chame ya yupita tato nyanta gusi konyara bagusi abanyene nabaja kunyaka magena ekere TV yego mneye yo mugusi ekokora mangana itagusi tetunye support nekere mwacholero murai teko babangu kumwaka magena mwedi tete wakira abantu bamasike West Bia korona bali kire gagu abanda bange mpa tinda akora bios temine tingo sikwana masike West okonyara parambe temine tinga toko na Maski West onyanga kirente kale smart patina aba residenga ebintu mpiro bira akore kana mwako mutangani oyo kabere ne watatu I thank God so konganda Maski West na kingo teria abantu kora tewe nganga ndo bochumbe nguba tinga tianda gambera abantu bali because ninge ngogete ko bakore gas mpanga understand it nto bas ko batokurta magena mapema mugaba na simbana ya twegasi akole he is new or else yes serikali I must accept ngatu anyoliro inji na bero kiongozi mutana kule serikali ngatanga twanyoliro
pati kuchelewa siku kata kufika tutafika kwa na tore stogochi temini tinga yatanga nere kwa kore ngoi ka tore stogochi e plani mga na bwatene ngiyere we are supporting him egera kore mibangi tutatu cha kumurwane but we want to ask abantu baito no nyanya kara ko korro monto mogoraso bwaje na bibiria bateba tiga togende mutu twachorere biongozi itere biongozi bitu akoreki twachorere egera to bai chinguru patoro batokorere meremo njenta gete goteba koruga gese studio nga abantu bamito bamasige injiro lyo tanga mapema mbuya biro na kolire biro ntara kora ninchembi kore asintanga ko nimba tenge kiasi goika tenya saba sina na mwenda kolire etibia disitili buya sana mapema mbuya mapema the best inu mheshimiwa Jacob Agaga Honorable Dr. Nandinere Secretary General y'ikiama kya UBA twakwana mange Masigi West kiama county ya Kisii nande angikane ndogo ya koromete na ndogo ya ita the whole day lakini ndubwate bintu nende binde bikokorwa se emirubiri ya credit karate de no monto bogimandi riori moyo nandi ora kore mirimo garo kwete to koruno en tax sto kora mirimo kuri na wakirembia mono monchi muri kora libali abene kuli murubiri obwensa kya nene aso murubiri siasa na magendero shosho utanero rengasen seminary studio kwene kuna mali wine jibi chago chera senjira ya bene njini gotoko bana sara nyarangi untita aso murubiri credit kira Jumatatu tukure chuma tumira ne mambio ekardo jitwa kwanda mangana afya miemono kabena nyasaye na butame odene ndeke ne ndege yansuni kyotoke me andis tv bwa sumausi eriane Brighton Makori.